Another Malakan Yam canals the Alacontin Barani Linguasame, and while a chunk of Jandangro in one, Capai Barrow, Ronkin Dangro, the Jandangro de Bakel. Report about Linguasame Chalado Nene. Chidakima Chalado Nene, I have been denied access to lawyer and newspaper and many more. Kajo Chalad Guasama Waring Machar Chalado Nene. Charge pino der tike lawyer ka charge pino gender queen ke newspaper ko ai kon take newspaper la quen ke ka je report me bana jiling ka kwilo ga dana ci tore wi ka juba ban man an choda la den walle ka Friday ban jiling kel chang yen dangro dum wan ka pay baro won kina dangro yin dangro bakel bro ci palping ke lien de jiti no nyaga ne ko ken kam ken subscribe ko Nuer Online TV channel ko YouTube gorno jin bi subscribe kam ken follow ko Facebook gorno bi Nuer Online TV Facebook page bi je gor ban je to kel first by President Dr. Charten Courtroom SPLA IO Quer ndini jan kes filayo Dr. Machaten ka chenga bi ke job gwad mi chaji titin chela do nene Canadian content la judges ke panel of judge Canada content to gwalok tillo ka je kan ji kware ka jen special court tentere which ka juba minti ke jetin kan ne ka dang barokel ka kwiri me dana ci to ga nasir ga jeron kin dangro wil jen dangro widi dich no chela do nene ajana ka gwase dan mechi dworche twok ajana chapin anete konde la prosecution keneten konen gwain gaja ko de yen ajana chalugo no gender tike lawyers chalugo no gender queen ke magazine ke newspaper tin kon la kwenka achan jira mi cha yen ba cha japin ke newspaper ka cha japin ko jinder tike lawyers chela do jen cha japin o der teknetin content de jagang ke de men la de jeling Kajam chalat kajan lukan Korean alhandwet session. Kajan shang dish kajok datama charchala do nene. Janen cha pintung Dagma charger amen didian amen chagwan chinedang wan chi roch shukul right kajan shangan wale namene. Chala do nene chinetin kontila persecution kenere content ka security nere kone yan kaja. Ajani chapin ojen dere tika access katungwan chit ko dere lawyer dere jogor chit ko dere queen ka newspaper to dialti ajani chaka pine gwadi dan me chaji yenten kajom cha lat gwaseme chala do nene ajana advocate Regina na la riyete go la kalade duno ajani ka korka gwase dan me shawon no don da la ra mo me la ro kene ajani shwaje peno beben kuda ajani jalla ne jak ko bani no newspaper and advocate Regina ajani ka kore tunetin kon titiko court shwa advocate shwaje look no jen bala ram mo bene no newspaper ache jo mo che jalat ajani shang ne te kon le la tigne kel bine tikinin dangro ka kel shaga peno de ben kuda Antema chaka pino tika access kane. Ajane antama macha pino dong de ne de ben kudama amene lawyer penkin ajane chicken be kude. Kote ramdere jugono enun ka lawyer amene. Chela do nene. Kote le lawyer ke cha pino boro ke lawyer chela do shan lawyer shan goro mi be le present. Ko cha jugono nga mi biji present ka ko chela ro no. Ko cha pino de tike lawyer ne kenyam munde ku rai keje boro ku defend en karwada ajene boro de defend ke jodan chalat gwasime akweni ya gwasime ka gwatot Dr. Machar said the restrictions prevented him from consulting his lawyers freely as he prepared to defend himself against charges brought against him by the government. Dagma Machar jene boro de gang ajen biya lawyer karwade ko jani chalugo ne no der tik access ke lawyer ene te konte labi ku de no newspaper kane to de la kana right den ka ko cha ga stop alo chicken we ku de so ku mo chitil access kane tin ko dong de la right ko dong der ku le de lawyer der je ku le gor so ku mo chela ro ne ka jen mi shir na mo ajana go ne protection ku go ne eno bane gang ajana me shonda
ajan tel do bodien madene document ne ka garkaje ajan na ajan tel mi chodo ge right now ajan chang ramator mi be madene gulgwa dantene tin jan tel ja dagama char chenir ko la prosecution shi ka gwany eno shi ka defend lawyer ramadan dong de kule defend wachi can intimidate ke pen kan ode ka je ka dagama char chenir ko la look ala court chagatik ne ko la look ano ne ade yene gang DNA tin content tin cha gwandi ka gang kadi yene content members of defense tin kula fight ka kwida de ka gang ko chine de total prosecution chicken de interfere ke chicken de intimidate ko jo den tamno ne tin content gang ka dagma char la ka ji gono yen biometric muran mu dagma char we defend yani antem right now pin ke dagma char go jendal te defend lawyer kiram de defend so kuji ma che prepare no broda gang ka rwade ko di chamu go dar wa kenara Chiramadan la lead prosecutor would chalka ajo chairman chalat Dr. Machar cheluk che dismissed ka kwi intimidation ramadan chalat ajen na me che tok ajen prosecutor ajo ajen tel ne tichi ne to kondila defend lawyer Dr. Machar taram chi peno ku Dr. Machar ajo ajen jo dan chalat bono ne ajen tel ramimo mi Dr. Machar peno der te defend lawyers ajeneto namo chi tok ka jodan chalat neme ami chala dakan chalaro nene ajene goin ka ho ka number 5 eno chenetin kontin la defend lawyer check intimidate ke check peno de la de kanalat ajene konan cha goin bo ano changa jek ajene kan lar de kontika court ajene kwagale changa jek de kan ka right pankin kan defend lawyer kenedin kontila defend advocate ne ko na chala do chapino tige ka access ka Dr. Machar janna men chi tok nay kondi ala Dr. Machar jaram bumni jen rey bunka ka jaram dana kuer ka jaram dana cha yen kel kaneka gwada me chiram me wuri shalke ajo woni ala prosecution team jenya wala de wona na jena chenen bon wona na Dr. Machar bi ka court e che tai che jalat la tai ngwak ajen mani te against court procedures ka joran chalat ajen ci Dr. Machar che dia be ka tight ke be nyu be no te ka tai mi chalat ajen che te ka court ngoni ke ngodin kontin yan kana na ajen ko kuje mo de Dr. Machar da comply ka court order aci Dr. Machar che tai che dia lada ramurai gwase me kanetin kontin gwan ka Dr. Machar aci jom che jalat adun ka kore ci presiding judge me sala deng no cheneti kondi la defend lawyer Dr. Machar che criticize ke che kala jor e jene kan ne Dr. Machar kan kala den kan lat no ko kan kanetin kontin ku kan kala defense kan ga jako bi kan modu bi kan ko gor ajanna me chagwa ka joda ana chalat ka kuje moni kela do nene defend lawyer ning Dr. Machar biga bi right kanetin kontila bi client ki Dr. Machar kanene ka eno nene chagur no ken biga ben connect aine anyok chief netin kontil tilla ji court ka ke lok te ga jomi kalat gwasme ajene defend lawyer bika right kanetin kontila ne kela ne Dr. Machar ajene defendan fanken ajene chaka loko chicken bichong nyam court ka directly
ajani kene kontin la defend lawyer because kene de kontin la ne dakma char ke dakma char eno biken ku submit ni written statement ka joran kala gwazmene ba ka gor biken account defend lawyer ken ayo ba de kulubin ba kulubin titin now na me mi chor la de je me chang chana waitin eno ne de kontin kel ke kin ya de gor kana kene kontin la tin cha yen kel dakma cha de ka submit written statement right now can know te am gor kana jen biken benelo buga chong nyam nat ka joran chala de kan te am gor kana bu chong nyam nat so na me report mi chro la tama ke ci kon dial ci kon lingi manda la roda gwazame chala de wona ne merewde ko ci dagma charte me ken ji kware chala do ken bukala ne tibu ku submit written statement me de me change kon ngaje no charge denied ne me chala gono de jelat but kwa kuje no ngum missionating konti la judge kan la nyok muku kan la len yo ba buka submit written statement ko kor me chikan jo dagma charge kan lingwas mene anyo gwazo me chala do ne wa prosecution chaka law ko kan bikanet kontin cha gwani bikan ka gwani directly ke bika rach kake no mukan ka kon kan kontin la prosecution team mukan kon jogo no ya roje kake mukan kan permission kan ka court wa chicken buru rach kanetin kon tila de tin cha yen kelka dak machar ne de kon cha gwani wa china buru rach kake mukan court ko kon permission ka report ana chalat gwasmene ken nyam benete konti la judge bikan warga bikan konti baje kon submit bi kulo jogoneten kon tin cha accuse no chika doti kanalat na me mi chala da kan akani without court permission tinere kon tila prosecution chicken bi jien ke chicken bi wewe ko rach kanitin konen cha yen kreti jen so kuni me chi wa jono ne tidiale chagbulat chi ngam kamnat ki ter kamnat ka joran kalat gwasmene den ken dialti baga tuko ngot ka ta dana shi ngot ci ben kaje nyo gwate me chala do ne ken difan lo yer tiken ka chuan ko bi ka jigane re kona sha gwan agur ken ngot wa we der ken re kola difan lo yer de ko we dor dakar machar ka marat gwadan titin dak machar ko jindor dan titin ke de we ko blue house gwada dan tin de ko na cha gwan ti gre ti jentin cha ne ti cha ka lawo no de ka we de kan ka gul ka permission mi be ko mi be ka court ke report dan chalat gwasmene ka jo mani ci judge alala chala do ne cha ne ko ni la defend lawyer cha ka kam chuangan walle no bi ka je kanetin konti la neken ko duwar bukule to peri ka report an cikan latso atugan tema nyu de jeno bnerin kon tele defend law da kuma char big dil je kane da kuma char even fo da kuma char bo bije ke alo cha ga bile peno cikan yo kudien cikan men ci anga cine ke nyamno ta da kuma char cha peno jen bala ramadan and don de take access ke law yere ki dara wa kanetin kon tila kana wa ke jen bo dara te ka duomi mo mudere tin kon gurndo de la ledde kalat ke chit ko te ke newspaper la no ke chaga penen gwas mone jo chanyo lat gwas me jene wane te kon sha gwanchir da kuma charwa de ke dira la ko de ke access ke de kan de kan no ke newspaper anyo chala ro gwas me ni chanetin kon tin cha gwan wa chaga de no ke sweet or water chaga den nung to tam keep you akan it kontin lat kuluk kan permission kan to ko jodan chalat gwasmene anyo gwada me jigala do ne shanetin kontin chagwan chaga jako chicken biya be gwalok ke ties keten kon lat duagne ke tight and ala lat ko mo chiminen yana gwada me ga turne me chagu jeno ka da ma char ke biya be che tie che jalat lat ke je ke for their own safety ke joran chala de ken
kane ku mo code kan ta responsible ne ka security dan mente ka courtroom so ku mo na cha guru no bne da kuma char bu bin ka court a cika ta ne cikan kalat ka koren wena mo cha ila do ne cha lu cha nyom kap ko jok cha kap ko chen jandang ro wi baro ka pay baro ron kin dang ro wi jandang ro wi bakal ajen jodan cha la no cha la do ne Lieutenant General Gabriel Dwoblam ala SSPDF Division Chief of Defense Force ba nyom wa je ti ka jen chen mo ne kene ko kene ko ne cha ti chi mengai ko ne Port Council, Mampaldor, Gadwin Lampoch, Lieutenant General Gabriel Dwoblam, ke Camilo Gan Michael, ke Madin Yak, Rick, and okay, Dominic Gogri. Canadian Canadian content, Chayan Kelke, Dakun Char, Tinmot community, ke Kere Locomone. So, men be an angene. Lucha Kabja Kapuchan and Dangle Barrow, and Okajan Pai Barrow, to continent, Ronkin Dawo, and Dagro Buckle, Banyo continue. Chikon Chala Dagma Chachikon Yaling. Dharma Churchill and Georgian Woody charge Pintung one. Dharma Church in defense lawyer. Again, Mukuro defend Walakochabi, you know, they've been a defense lawyer, Chelaro no. A Jenny brother defend and Cocha Pena. No more kill. Dharma Church Pin magazine con Anunkaja. Tana de Alcona to Kude, Chawi Kude, so could you more take a carwada report on a chalat. Dharma Charguas America Joran Chalat Kaja. Chela do take chuanku de tigye de yedil gangwa dam ticketing de ka allow then ka court ramadan la judge James Alala chela do wodi cha permission cha to bantama and when the fan lawyer ticken ka chuanku biku gonnen tin konti ne ken ticketing ay de blue house ke da dakon char kamarat wa biku wen winimi biku wa mutem gor kanam kanele kondi la prosecution team wa cha ka allow biku jignate kontin cha agwai unless you have confirmation again book away book ojika mukana confirmation te rambo we chari por mo chala de nono na me agenda andi yen link en ban jika la rodin betemal